Re go amogela ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Madume ba gaetsho. Ba malapa ba tswa setlhabelo ba kotsi ya dijanaga di le 3 tse di thulaneng gareng ga Leeufontein kwa ntleng ya naga Groblersdal kwa Limpopo ba santse ba le mo letshogong. Kotsi eo mo go yona go thulane ditekesi tsa minibus di le 2 le truck e fitile ka matshelo a batho ba le 13 e seng ba le 21 jaaka go ne go bigilwe pele. Ba bangwe ba bafalodi ba kwa maokelong a farologaneng ka dikgobalo tse di masisi. Se ke seo se šetše go morago ga kotsi ya go šiša mo banamedi ba bantši ba lahlegetšego ke maphelo a bona go bao ba lahlegetšego ke maphelong go bala bana ba sekolo ba šupa le bašomi ba malapa ga ba homotšege ba ikokotletše ka thapelo le difela. Motswadi o bana ba gago ba amegile go kotsing o lla sa bošuana. So re fitla ka kwa ba re dulang fase ke na le papa bo ha re dula fase mola ba re gopela re sorry for lena bonolo o kgonne go fitla sepetlele but go padile. Barutitši ba bana ba ba lobile go maphelong ba re ba sa gakanegile. When they were coming from home, they passed through the scene. So some are going to need counseling because I think they are traumatized right now. Yeah, even the teachers, even the learners, they were just crying. Kgoro ya maphelong e re ba bangwe ba balwetši ba fofišeditšwe maokelong a go fapana ka dikgobalo tša go šiša. Nna ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC, Motetema. Moeteledipele wa DA John Steenhuisen a re lekoko la gagwe ga lena bothata le go dirisana le lekoko lengwe le lengwe le le dumelang mo meonong e tla lebisang puso le naga kwa katlegong. Steenhuisen o ne a bua kwa Bedford View mo Johannesburg kwa neng a tlhoma letsholo la gagwe la go ingokela batlhophi go etelela gape federale. O tla gaisanela maemo a o le meyara wa maloba wa Johannesburg Dr. Mpophalatse. We work with any party that shares the fundamental core values and principles that we believe are the essential building blocks for any successful government or country for that instance. Non-racialism, respect for the rule of law and the Constitution, a social market economy that sees the state as an actor but doesn't believe the state should have control over everything, and that treats business as a partner in the growth and jobs agenda, and making sure that you build a capable state. It means free of cadre deployment and that. We can get those 4 principles at the core and bring parties around that. We will talk to anybody who shares those core values and principles. Ditokololo dingwe tsa ANC kwa sedikeng sa ngaka modiri molema kwa bokodi bophirima tsa re di karogano mo gare ga lekoko di tsweletse go etegela. Ditokololo tsa re ditlhopho ka karetso tsa makala ga di se di tshwarwe fa e sa le moraga ditlhopho tsa komiti khuduthamaga ya ga jaana ya lekoko ngwa gola. Maloko a ANC a na tsenetse kopano ya kgotla ka karetso ya kgaolo mo ngaka modiri molema. Kemedi ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba mo North West Soviet Lekganyane le Dr. Gwendra Mokgopa le bona ba ne ba le teng. Motlatsa mo presidente wa lekoko Paul Mashatile yo neng a solofetswe go ka nna karolo ya kopano ga a ka tla ka ntlha ya ditshwarego dingwe. Fela maloko mangwe a lekoko a re go tshwanetse go samaganwa le dithulano tsa ka fa gare mo lekokong. Ke kopa gore Secretary General a ikatumetse mo North West a tlo go ira tsereganyo because ha re ka ditlhopong ka division e ntsenyana ha ke bone go na le tswelopele because some of branches di rekile batla gore ya ka mokgatlo ga ra ditlhopong ka 2024 next year re be re le ANC e kopaneng. Fela ANC ya re e santse e sekaseka seemo sa lekoko mo provinceng. We are new as members of the NEC. We are new deployed to this province. We are going to get reports from the formal structures of the ANC about the life and the health of the organization. I think once we have interacted with them, we know what the state of the organization is in the province. We can be able to make a statement through the office of the Secretary General if it is so required. Lekganyane a re ba santse ba tshwanelwa ke go kopana le komiti khuduthamaga ya province go buisana ka ga dintlha dingwe tseo di saletseng kwa morago. Once we have a full report about where the province is, what progress has been made since their last provincial conference, the 2 regions that have gone to conferences, what progress have they made since their regional conferences, and the 2 outstanding conferences at
Bujanala and Kenneth Kaunda. Kopano tse dingwe tsa dikgaolo di tla tswelela kwa Dr. Ruth Gomotse Mompati seo se akaretsang toropo ya Vryburg le kwa Dr. Kenneth Kaunda eo e akaretsang ditoropo di tshwana le Klerksdorp le Potchefstroom ka Swantaga. Zebulon Maini, SABC News, Mahikeng. Re gatela pele. Malapa ao ba masika ona a timetseng a simolotse go etela dimošara tsa Gauteng go thusa mo letsholopatong la ona. Se ke go latela boikuelo jwa lefapha la boitekanelo mo porofenseng jwa gore ba malapa ba etele dimošara go tlhola gore a ba masika a bona ga ba gareng ga ditopo tse di iseng di supiwe kana di tsewe. Batlhankedi ba re go na le ditopo di feta 900 tseo di iseng di supiwe mo dimošareng tsa Gauteng. Tirelo ya forensiki ya polokelo ya baswi mo Sebokeng ke nngwe ya di le 11 tseo di pitlagantsweng ke baswi bao ba iseng ba tsewe ke ba ga bone. Go sa le gale mo bekeng eno go supilwe fa Pretoria e na le ba ba fetang 260, Johannesburg go badilwe ba feta 180, mme Germiston e rwele ba le 127, fa Sebokeng sone se ntse le ba le 90, Bronkhorstspruit e ntse le palo e kwa tlase. Batlhankela ba re maemo ano a kitefatsa tiro. Re be ya ka tlasa kgatello e kgolo hobaneng ha ho tla di weekend palo ya batho ba kenang ya nyoloha. Jwale re shebile le hore ha palo ena e nyoloha tjenana ho ka nna ha etsahala hore bafu ba bang ba tlang ba ske ba ba le tulo mo re ba beyang teng. Ba malapa bao ba sa itseng kwa baratwa ba bona ba leng gone ba gwetlhilwe go etela dimošwari go ralala porofense go netefatsa fa ba sa bolokiwa kwa mafelong ao. Go le jalo ba gwetlhilwe go tshola makwaloitshupo a bone le a baswi le makwalo a matsalo a bana. Fa moiswi e le moagi wa dinaga tsa kwa ntle ba tshwanetse go tlhagisa paseporoto, lekwalo la go bontsha fa motho a reboletswe bonno ba nakwana kampo lekwalo la naga eo a tswang kwa go yone leo le bontshang gore ke mang yo a tlileng go amogela masaledi a gagwe. Re ntse re fumana batho ba ileng gore ba founa ba inquire ba nyaka go itse gore ba tlise eng, ba bang ba nyaka go itse gore a na go na le tsela tse dingwe tse leng gore di ka dirisiwa gore ba kgona go verify o kra le gore motho o founa a le kgolenyana reno nka kgona gore nka berisa another way gore ke le contact ke le romelle photo gore le kgona go bona na. Batlhankela ba supile gore fa go ka feta malatsi a le 30 morago ga matsapa otlhe a go itsise moswi a sena go diriwa ba tlile go tswelela go baakanya poloko ya gagwe. Molemoane motho SABC News, Sebokeng. Baagi ba ba nyemileng moko ba kwa Warrenton kwa Kapa Bokone ba latofatsa masepala wa magareng ka go ba ikgatholosa. Baagi ba ntse ba sena metsi dibeke di le 3 tse di fetileng. Ba re seo se bakiwa ke mafaratlhatlha a senyegileng. Anna Jacobs o re yena le moradi enwa wa hae ba le hlohonolo ha ba ntse ba phela. Bobedi bona bo ile ba thulwa ke koloi nakong eo bolekang ho tshela mmila ho tswa ho batla metsi. Yo mo ikhutseng ha go sena metsi yo ke bothata. Sometimes bo kriya mon re tswa go ga teng a seyo so tshontshe go yo go toropong ke bothata jwa metsi. Ba ai ba tlaleha ha sepetlele le ditliniki tsa lehae di kwalwa ka nako tse ding ka baka la tlhokego ya metsi. Re na le 3 weeks re sa kry metsi, so that's why re tla mo kerekeng ya ma-Muslim re tla go ga metsi. Dikgwebo tse akgang ka hare dibaka tsa ho ikgatholla di amehile haholo. Children from from 6 to 8 years are coming over in 12. That is a big problem. Masepala wa magareng ha wa fumaneha ho hlahisa maikutlo le ha o tshepisitse. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Warrenton, Northern Cape. Lefapha la Tlhabololo loago kwa Limpopo la re le tla golagana le mafapha mangwe a puso go thusa batswasetlhabelo ba ditlhaselo tsa mogoso. Batho ba le 19 ba ba akaretsang bana bao matlo a bona a jeleng ka molelo kwa motseng wa Gumbu gaufi le Musina ba beilwe kwa legaeng le le babalesegileng le go thobiwa maikutlo. Ba latofatswa ka go bolaya Kgosi Takalani Gumbu yo bolailweng ka go thuntshiwa kwa legaeng la gagwe dibeke di le 3 tse di fetileng.